ngiyacela ukuhlonipha lokukhulu ukuthi sivusele ubuholi balakhaya sicale inceke yayo uNkulunkulu lakhaya. Who is also a father to me, is also a friend to me. Hallelujah. And so she ukuthi madala skats. Hallelujah. Sithamanga khashana. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngikhumbula sebenye conference le eMpophoma sisathandaza ekuseni sikhuthatha umkhuleko ekuseni bese uyashumayela entsambama sathi sile sathandaza kwabalenye ijama ngicela lapho 7 years for the first time ngiva umuntu omncane lonjalo wakhuluma umbono lo wethu sanabo wathi wasonzela wathi asengikwe lithuba sekukhuluma nayipilo ngiyibonako ngibona umnyango uvulekile sikulenye indzawo sekule lesikuyo kodwa ngibona lifu lelikhulu balendzawo ngenabo limhlophe likhati labo ligcwalisa yonke lendzawo. Hallelujah. Hallelujah. Ngijabula kakhulu emoyeni wami mathi for the first time ngicala ukukhuluma ngaNkulunkulu angazange sibe emuva ukukhuluma ngaNkulunkulu ever since. Praise God. Hallelujah. So unengakusho bazalwane naye ngimcocela nje umpostoli ukuthi nasiku ordination nasiyogcotshwa ekhathe ebandleni baba memena ndoshumayela ngaNkulunkulu kunetinto nathi khuluma ngeke bethi buhlungu ngoba ngimthathele ukuthi live laNkulunkulu akaligeke ngikho lokusihlanganisa kakhulu naye. Hallelujah. Vele yakhulume lo noma kudavisa buhlungu kodwa nje vele yakhulume nje ngoba kunjalo. So bakuneba fundisi bami abakhulu labangiphethe wakhuluma wathi uNkulunkulu usangimtshela bafundisi ukuthi senihleti kakhulu ndzawona. Hallelujah. And ever since akhuluma noma ngabe le message yababuhlungu ngale la bathi emalangeni lathide kwahamba ngasikhashanyana nje wasuya kuyiBishop wathi sungivusile uNkulunkulu lokubeka kakhulu umfundisi Maselela uthi uNkulunkulu asibuyele enkonzweni yethu lasinikeza yona nakasinikeza lebandla athi siyiwethu revival sibe evangelism sibe kuvuselela abantu ngaNkulunkulu ukuthi babuyele kuthatha uNkulunkulu njengasekuqaleni. Glory to God. Wase ubita conference sonke sibafundisi bakwazi ngiyacela ukuthi ningibambise usukela kulamalanga lawa sitawubamba ema-outreach all over the country. Nayitolo nje bengangishaya ngokuya kuNkulunkulu besikhona khona lapha ebiye ngokusukela ekuseni ngabo-12 until 5. Ngisho ngasithi nyawo tamtafu sakhona la ngishayele khona bese ngitumekile semlele sibile labo 8 kusuka ekhaya. I'm just nyawo tamtafu manje besathi ngathi ngithule kuphumule. So lo umbiko lo wawuletha akukhona ukuthi inceke kaNkulunkulu isilanzi ngeke siyibambisa ngayo yonke indlela. Hallelujah. Hallelujah. Ngasithi ngifika airport ngisehla nje ndizeni wabashaya ekusasa ekuseni ngakathoni nephumula kanti 2 weeks wonke ngishumayela kusuke ekuseni mina nsambama wazi ekuseni kusasa ngifuna ukuthi sibe se-outreach siye emakhaya singenele emakhaya abantu. Hallelujah. So sinamshayela uNtandla ngempostoli. Hallelujah. Hallelujah. Inkolo enkulu letho uNkulunkulu uyayosaba ukuthi kufika ngale ndlela. But nasekwenteka ubone ukuthi wakhuluma. Hallelujah. Hallelujah. That other Saturday besikhona nakhona sikuleni Thursday besingenele emakhaya lapha komangozeni ngena namakhaya ngalinye nangu uNkulunkulu ukhona uNkulunkulu. So nakayithula kule yababuhlungu nakini ngeva buhlungu. Hallelujah. But ngeke ukuthi ukhuluma uNkulunkulu. Praise God. So siyabonga uNkulunkulu kakhulu ngaloko sibusele kumamkhokheli. Hallelujah. Mabami ngithatha kakhulu. Amen. Nangamukela ivangeli. Praise God. Praise God. Nangamukela ivangeli. Anginesimo ngeke abanaso lesinye labanye la. Anginesimo sokuthi nginesimo lesiphansi. Uyabona ukuthi amthola. Hey. 1998. Hey, amthola. Bibathi nje nabathi basathi siphumule emncamlezwe sithethele emizweni uJesu namhlanje. If nangekhathi kubila la ngekhathi. Sathana sayithele ingane. Bedlulela bomake labogogo laba lebengangabo leso sikhathi. Bathi ngibonile uJesu labehamba naye. uJesu phasi kwabalala bona. uJesu abehamba naye. Phasi kwabalapha bona. uJesu abehamba
kwaphela lokubani isikole esiphasi. Hey man. Kwaphela lokubani isikole esiphasi. Nasi sisemgcwabeni basibafuna labantu awufakaza. Ngivela ngekhathi kuthi masinyane ngisukume. Ngisengada usidawuthi. Ngifike siyamthanda Jesu kakhulu bazalwane. Njengathi ngani Jesu ngingamthola ngihlale phansi. Ngithi ngifike ekhaya la ngekhathi athi uNkulunkulu well done. Just for those two words. Oh hallelujah. Hallelujah. Sivusele emadikons elibandla, abantu labadzala belibandla, sivusele into kaNkulunkulu elikhona ekhathi ebandleni. Sivusele bomake bobabe abantu labasha, sivusele bononoza, sivusele i-praise team yethu la, sivusele MC wethu egameni laJesu. Hallelujah. Sivusele naleluya sihamba nababethwala, thishela abantwana esikoleni iNyanza High School. Sabe nababesithole thishela abantwana naye. Praise God. Hallelujah. Lesivamile ukuthi kulesi sikhathi sihambe nababesithole wathi siyamathisana sethanayela. Amen. Hallelujah. Akade lesitsheni baba wagcina nje nasila. Uphinze ende lethu yabo khaphe nje into leninanzi kakhulu. Wathi khona la funa kusakwendele kona wathi bathi ngidamthatha wena ayokwendela le. Boshuwa bayithi into letinhle nje. Wathi uyomthatha wena hamba ukwendela lekhaya. Ngelanga lokufuna ngalo praise God so umntwana ayina lamuhla sibonga kakhulu. Hallelujah. Sisa ngiyamthanda moya wale msondo le. Kumele ulakushimaya la shalom. Hallelujah. Ngiyaciniso. Uyasho imposto la ukuthi siye ko Egypt. Ukhanze isondo lelikhulu, nice building. Many people but full of ichabod. No presence of God. Kulmahal. Kude mkhona kaNkulunkulu. Nice choir. Uthiwa emakhaya khona umfundisi lena balanza ema artists njengala kuJulius bafike baphikele ungasohlabela kangcono. Angithi banemali baphikele all over Africa. Balethe nathohlala natsona bamemile beke ema conferences. But no presence of God. No holiness. You can feel ukuthi sithe nje umhlaba nomali. Ohlala nemali. Umama lapho ukuthi khuluma lokuthandaza. Uthi yengene ekhaya phethe kahle yini ayingelela nefika kuyafata ngifata kwayo. Bathi akabonga uNkulunkulu waseshalom. Lo Jesus. Uve ukuthi ngangena kuNkulunkulu. Futhi khona kuNkulunkulu. Praise God. Si ngizokhuluma ngesihloko lesivama kuba lokhunyana kwesikhathi kodwa simelule. Sisahlela phaphasa umfundisi wakhuluma ngaso. Kukholwa wakhuluma ngaso, MC wakhuluma ngaso. Sokuthi nje ngingabe sengisetha igaba ngithi Kukholwa. Faith. Kodwa bakhuluma ngakho. Hallelujah. Usifuna kwakha ekhaya nje, faka Kukholwa bese wakha ekhaya. Uyabona lo Luka 1:37. Lo Lord said there is nothing impossible with God. Awusebenzi ungakafaki Kukholwa. Ungawufunza ukuthi kude lokwehlula uNkulunkulu. Wakakholwa lokho. Kuthi betawende. Magama nje lamnanzi latakujabulisa njengemzalwane. Kude utawende. But usakhona ukusebenza, ufuna uapply ifaith. Bese ke I've traveled to countries without imali asebengusho la lokho. Ngihambile imave bantu ngidimali njengosi. No money. But uNkulunkulu asho ukuthi ndakuthuma kuphi. Ngikholwa lokho ukuthi uNkulunkulu uzoshilo. Bese ngensathi ama passport ami report ngiyamisa konke ngiyafaka no money. Then suddenly somebody will come crying and say, here's an envelope. UNkulunkulu uthanda ukunikeza na imali la isengiphutile. Manje ngikufuna ukungibulala. Bese ngidabulala ngokulokala le. Ngababela kusufuna simdidekela phansi ngiyakholwa. Ngihamba ngikholwa sokuthi bese sekuyadideka ngiyabhayisiseka bebashithi bakhe. Hallelujah. Ngaphandle kokukholwa kungabe iBhayibheli lithi kude kumjabulisa uNkulunkulu. Futhi noma ngabe livodla imali letinene akumjabulisi uNkulunkulu. uNkulunkulu ujabulisa umuntu akholwa. Ngiko la kuqala lithi uGenesis chapter 1 verse 1. It's in the beginning God created heavens and the earth. Uqala lo uNkulunkulu uqala. Bese kuyabuya kusekuthi le creation yini ngemandla kaNkulunkulu. Lokufuna ukuthi wakholwe but ekuqala uma akafika ekukholweni lamandla lasawendini. Uqala lokukholwa nje kulesicu sakhe la kuqala ukuthi uNkulunkulu uyakholelwa kuye ukuthi ukhona uNkulunkulu. Bese soyabuya sokukhula la kwendini.
awukholwa kulakwenini ungakacali naye. Ngiko ucala ukusindiswa kuqala bese emva kokusindiswa kuba kuphendula emva kokuphendula sekwenta kanti imangaliso letibonakaliso ngoba sokuphinda nakukholweni. So uyaqala ke sokungena ku lifestyle ye faith ngoba I faith kula siphila khona kula kusine identity yethu khona thina njengamaKristu kula sibonakala khona. Ngeke umuntu lokholwayo unelungelo lokwenda noma ngabe ngayini ngoba akasebenzisi emandla iability yemali. Na ukholwa awuhambi ngemameans. Noma ingaba khona imali ebeyinenkulunkulu akunika but uthatha ukholwa ukubeke ngetulu kwemali. Imali ibe ngephansi kwekholwa. Senkhani ke kungenda into noma ngabe ngayini. Kungako Israel nakamkhokha eGibhithe into eqala lafuna abafundise yona ngoba bakukholwa. Bathi banayo imali ngoba abantu ophuma khona yakhumbula ukuthi baze bakhalithole bebale imali. In other words, the ability of trade was upon them. Bebangashintshisa noma ngabe ngayini ngoba bebane imali. Yonke gold and silver bebanako into nelithusa. So nabaphuma la uNkulunkulu wababona ukuthi baphuma kanenjongo lekabi. Bane canal mind. Yebo ukuthi into banako kanti uNkulunkulu usetshenziswa kakhulu wasuka kwenta ukudla kuphela imali banayo nakuphela le mali ufuna sifaye uNkulunkulu manje yekukhola imali ikhona but imali ivalile sifuna sifaye uNkulunkulu manje ngekukhola bacele Moses awusikhuluma kanjani naNkulunkulu ngoba batshela uNkulunkulu ngokukholwa akabona umhlonyana ngekukholwa ngiyakholwa ukuthi u2 webantu angabondla abanikele imali nemlanga ngesikhathi ibhekari yasezulwini ngabhaka nje ngeminutes tonke dingo dedele emhlabeni nesikhashana lesincane. Glory to God. Base bathi into lenjalo inganteka kwase ngosina ngakholwa nje ngapsinyangenenta kuba bathi ngathi bale sekukholweni bonke bangakaqali ukuthi bangakholelwa etimali bangakefiki la ekholelwe uNkulunkulu labaphethe. Ungafika kuleso stage usuchethile kholo ngidila uNkulunkulu akakhulu umkholo noma ukhuluma ukuthi kuyakwethusa khona actually vela akakhona ukusebenza kahle lapha nabo sengakaqali kwethuka kuye yiko Billy Graham athi lapho ingcondo yakho igcina khona kulapho nakuNkulunkulu acala khona uthi ngakafiki le ngcondo sigcine udubule ingcondo akakhona ukucala nawo angisina lapho ngakafiki sigcine usathembela kumakhelwane uthembela komzala uthembela komnakeni uthembela koanti kanti lonke lomhlalo lungaze kwehlule sekulungwede wathola lutho kulo sekumelula lapho ngoba sovanale uNkulunkulu sobelula nakathi hamba le ndawoni sokuthi andilo ngithembile kuthi backup lunayo sokhula ngoba kusho senikhona ukusebenzisana naNkulunkulu uyathi ukuthi uJoshua naKaleb lelive lesithembiso balibamba ngekholwa basengakalibona nabafika khona balibona labantu bafike bakhanza into lephatheka ngoba bakhanza ichwaka basi bayabuka bathi imajayisa ngaka bathi ubona babona nababona emagrebisi babona ibisi babona lutsho kwavuka lokhona emuva bathi uNkulunkulu bekashinto singakafiki singakubona ukhona kanvele thotha sikhona uNkulunkulu manje ukuthi noma ngabe kulethi chwaka la sothi sinikile lethi chwaka lethi sekilete phasela netindi babe bahlala endlini labantu labo netindi sasithatha yamahala basibathona amagrebisi bathatha konke embi kwalethi chwaka phela kwakwabo letinto leti hayi ukuthi kwasayidi bani bebaphila ngako badlabo kosuthi sibathathe izinto leti bevela uNkulunkulu laba babiyela nembiko ukuthi sibone ikhwaka bethu amagrebisi bathi ukhona baze basisida basiniketa into uNkulunkulu kakhulu hayi umabhala kaNkulunkulu uqinisile bafike bathi thina osina uNkulunkulu amen haleluya mina prayer item ndazo ngikhohle ngicela sendlule kuyo bazalwane ucala singakavula Hebrews chapter 11 verse 6 Genesis chapter 1 verse 1 Romans chapter 10 verse 17 Mark chapter 4 verse 35 mavasi kakhuluma ngokholo but sitaqala ngayo Hebrews chapter 11 verse 6 iprayer item yambazalwane nayo uNkulunkulu kulesimo lesidlabuso lesithanza kwendlabuso sepandemic se-COVID praise God hallelujah lesifo lesibazalwane sifika saqala ngokwesabisa abantu kucala
kwasinasifika sabulala abantu sangagcine kwesami saphela nasifika sifike labanye abantu bebalethe imali ephinde ngisho ngasasethemba imali asethembe uNkulunkulu labanye abantu umpostoli bebalethe imali ethine bethembe imali ethine glory to God labanye bebale medical cover ubo England ubo Cuba kodokotela bemhlaba labathiwa so nasifika lesifo lesifike sababulala labantu abanye bathi labanye bathemba lekhashana bathi no asigijime siye khona sisebenzisa siye khona bathi basathi baya khona beva ukuthi abantu bayafa labanye bathi basendizeni bafa basendizeni bale medical cover la makhulu ayibonge inkosi yebo bona uNkulunkulu besagcwalisa Isaiah chapter 2 na Micah chapter 4 lathi khona ngemalanga okugcina inthaba yesiyoni itawucina iphakame netuka konke emagculo ivedi emhlaba titawube sesiyakhala tiyabekelela tiyakhuluma ukuthi asambeni siyawufuna ngoba umthetho utawukhamba ngesiyoni live ikhulu eJerusalem glory to God kubantu baNkulunkulu lababili akhulume into yinye uNkulunkulu ngasikhathi sinye kodwa bangazange sebake babona agcwalise umuntu wabo wangekhathi the reservoir la ngekhathi kwabo ukuthi live la uNkulunkulu balikhulume esigabeni sinye bangakabonani basenzawo lento ehlukene kodwa correspond isikhathi sabo phinde futhi correspond isikhathi sethu samanje la kuthi khona bonke abantu batawusebatha asambeni sofuna uNkulunkulu akusebashayisile ngathi sebafile abantu nabo nasebafile ke sebatawugucuka bathi sesehlulekile kodokotela bonke sebene assurance lephelele ukuthi sebehlulekile asigucukeni ngemanje asambeni siyawufuna uNkulunkulu bese seliyagcwaliseka so ngithi ke bazalwane le prayer item yami ithi singethe salithola ukubonga naNkulunkulu namlomkhulu nakangaka just for 5 minutes is my Nkosi ngoba lesifo lesibeside netawuthatha labanye bogandaganda baNkulunkulu ukuthi sihambe na kuze live la uNkulunkulu lingefiki ngale ndlela lefuna ngayo uNkulunkulu ngoba ukubuya kwaJesu kuthudane kakhulu praise God hallelujah kunenge kakhulu lesibesingakubala ngabo dinenge into letifike tema bathi akabonge uNkulunkulu ukuthi bathi bathembe medical cover abo imali letinkulu sagiba medical cover into yasezweni na uNkulunkulu omkhulu just for 5 minutes nje sithi Nkosi maye siyabona ukhona kucala kwakhona kuca khona ungaguca sabe sesiyachubeka leli la uNkulunkulu babe hlophe ngiyacela ukuthi uphe masterings